Evo, to su te patike Ninine. Podigni malo nogavicu, Nine. Molim te, brate, to je ta marka, kako kažeš, Nike dvojka? Nemačke original. Viš, stoje na farmerice, na ovo je sve. Još bela, još ovoj. 200 evra. Još na gore. Gledaj kak i pogledaš na ovoj, bate kako izgleda. Udario sam dve fotke. Viš kako izgleda freestyle, Nine. To je Nine. Nine između, ovo je njegov sin. Kako se zove Nine? Ne bi ovo ozbiljno, sad će vidiš sliku. I Mišel je tu između upravo koji raspituje za cenu. Tako je. Još jedna fotografija, Nine. To je ta fotka, brate, za Nemačku, stiže iz Berlina direktno. Se banti malo za ovo. Sad, to izbacimo u Nemačku tamo, brate, za patike, gledaj kak, freestyle. Ovo ste baga 100 slike od slike. Sad ću mu pokažem posle ovoj. I čovek si kad imaš ženu i dete. Šta ti trebaš, čovjek da se vodi negdje? Pa niste pravo. Ti zato uzimo majke. Opet greš, jedna greš. Treba ti čovjek negdje idete. Stvarno? A, za Ladlo? A znaš ti nabrajati gradove države? Ajde, nemoj šta se zebati. Koje? Osti me. Ajde, nemoj mi dirati. Gradove i države. Gradove od ove države? Od Srbije? Da. Poštenaš 5 gradove. Ajde, nabroj. Poževac, Kragujevac, na Guru Nešan, Sombor, Subotica, A znaš američke? Ajde, nemoj biti dosadan, Bog te, evo, sve dosadan ti. I istoričar. Ujde neke. Ajde ću. Pa nisam istoričar. Pa nema veze, a znaš? Pa sam ti sve nabrali. Nisi sve. A znaš još neke gradove Srbije? Ko ima? Pa ima. Pa je Srbija velika u pičku masra. Evo Bač, Mali Bač, Sombor, Subotica, Novo Selo, to je Srbija, jeste. Od Slovenca spominjem Mali Bač. Denice, kako se zoveš? Ne znam. Kako ne znam se izmotališ? Ja znam Denis. A, koji razred ideš? 4. U koju školu? Osnovna škola Vuk Karadžić. Jebote Vuk Karadžić. Kako si? Dobro. Kako dobro je, balo te dobro. Ja znam kako sam. Kako si? Pa kako sam? Pa kako si? Dobro. Ma nemoj. Ma nemoj. Znaš da ja... Koji ti omiljeni drug? Neca. Neca i? Koji? Cekan. Čekaj da ustanem da te jebem u guzu svoj. Daj tvoj majmunski. Čekaj bre. Cekan Dančić. Koji bre Cekan Dančić? Pa njemu mela baba. A koji ti još najbolji drug? Nemanja. Koji bre Nemanja jebote, Nemanja Crko da bog. Nemanja Cigančić. Kako se preziva? Nemanja Krstić. A, Krstić. Ajde sad ću te objavim na YouTube. Nemoj! Ronge. Ajo. Ronge. Ajo. Otorinolaringologija. 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 Kaži po šajna. Kaži po šajna. Šajna. Kaži aluminijum. Aluminijum. Ratkarta. Dođi, gledaj, kaži akumulator. Karburator. Karburator. Aluminijum. Marinija. Lisica. Kaži bubašaba. Bubašarba. Neznatno. Lisica. Hipotetron. Fitotezon. Aferedon.
Pedon. Ajkula, Drakula. Ajkova, Drakula, Buba Šarba. Ninja Kornjača. Ninja Kornjača. Kaži Čutura Smrad. Joj, kako je? Nije. Kaži Čutura Smrad. Nije, Rič je Smrad. Ko je Smrad? Rič. Pa to on Rič budala. A kako se ja zove? Ja sam Neven. Tu je ovo. Ja sam prvi derija, ja sam drugi derija, ja sam četvrti derija, ja sam peti derija. Šta si sad rekao? Ne znam, ajde. Ja sam peder. Ja što? Ja sam prvi derija, ja sam drugi derija, ja sam četvrti derija. Kaži. Tako. Kaži bioskop. Bioskop. Kaži voz. Voz. Kad ti skroz. Kaži voz. Turim ti ga skroz, može tako kaži. Kaži. Kaži svaka svraka. Alo, majmune. Svaka svraka skaka na dva kraka. Svraka ide na svraka. Opet kako ovdje gledaj. Svraka na svraka i pobuši, ne. Svraka na svraka ide. Otvoreno laringologija. Ne mogu. Kaži. Na brda. Kaži. Na brda. Kaži, Rič je smrad, navija za rad. Kako? Rič je smrad, navija za rad. Rič je smrad, najbolje za mrad. Kaži, Čutura je kraj. Čutura je kraj, najbolji je kupovnik. I ima najjeftinije i najbuđavije proizvode. I najbolje jeftinije i najbolje sve. I najbuđavije. I nije buđavije. Nije. A tako? Vidim. Dobro, majmune Luka. Dosta je, daj mi cigare prije. Evo, Ajde. kad pušiš? Daj Daj sve. Živite sve. Daj mi vam. Brate, aj sad vidimo kako pušiš, kako zapališ. Čuti gore. Da vidimo kako će zapališ sa cigarom. Stani. Tako, čekaj, stani sekundu. Juri. Stavi, onako kao što sam ti ja stavio. Mafijaša. Če pojedeš cigarom, mune. Najlon. Jesi ti mafijaš neki? Legenda da vam otpevjam jednu pesmu. Koja beše bre? Živote moj. Ači, ponovo. Ači bre. Ponovo. Kaže. Ači, varbe. Živote moj, nemoj noćas da misliš o njoj. Živote moj, pomiri me sa sudbinom. Živote moj, nemoj noćas da mislim o njoj. Živote moj, pomiri me sa sudbinom. Glavni grad Francuske? Italija. Glavni grad Zagreb, Hrvatske? Zadar, bravo. Glavni grad Holandije? Njemačka. A reci mi ovo, glavni grad Amerike? Amerika je Francuska. Glavni grad Austrije? Austrija je Zadar. A reci mi ovo, glavni grad Belgije? Belgija je Roma. A Njemačke? Njemačka je Francuska. 37 podijeli sa 2? 39. A 14 puta 3? 14 puta 3 je 42. 42. A 12 puta 8? 12 puta 8 minus 7 je 13. 13. A sad mi ovo reci. 14 puta 1? 14 puta 1 je 23. 23. 12 puta 1? 12 puta 1, 6. A 24 puta 7? Skoro, koliko? Skoro 7. A 6 puta 4? 6 puta 4 je 14. 14. A 20 podijeli sa 1? 12 podijeljeno sa 1 je 39. 39. Skoro 50. Bravo.